Samo budala može zaboraviti gdje je rođen. Jebem ti Njemačku. Koliko imaš godina sad ti trenutno? 53. Koliko ćeš imati kad vratiš kredit? Hoću 118. Vratit se ja u svoj Bosni, pa makar bio ovdje, bio onda, ja sam u Bosni. Čak ni jezik nisam naučio, nisam ti naučio jezik. Ništa, znam par riječi, to je to za 15 godina, 16, koliko sam vam. Ne da sam njemački, polako, ima vremena. Ovo sad ide gore u kuću. Da probamo. Na Bosnu mi recim. Ne bi ja ovo imao što imam da pijem kao. Sad kad bi se jedio sve, možda pol miliona. Ovo je jedna priča iz Njemačke. Josip Petonjić, svima poznat kao Livi, pokazat će nam svoj život u Njemačkoj. Život u kojem ima skoro sve kao u Bosni. Sve osim Bosne. Alo gazda, pa gdje si gazda? Kako je spavanje? Svaki dan spavaš. Evo, jajce danas ti dolazi pa hoće malo da te obiđe, da vidi kako je u Bistrici. Čovjek koji živi u Njemačkoj, ali isto da je u Bosni. Ulazimo u dvorce od Livog. Ovo je sve njegovo. A Liv je tu, čeka nas. Dobri dan, kako je gospodine Livi? Tako je, si dobro, Mičko? Dobro je, kako si ti? Evo. Vatiš se naložio? Pa malo ubacio da mi nije ladno s ove strane Livi. Kaži nam, ovo su tvoji dvorci sve ovdje, a? Ženi, Ženi. popola. Moje je ovo što nije sređeno, žena ono što je sređeno. Koliko imaš ukupno zemlje od svoje? Ima 2 duluma i 6. Kućom i okretnica sve ovo. A da mi reci, kuća je ogromna, koliko je kuća velika? 12, 25. 25 je ovako sa 10. I koliko imaš godina sad ti trenutno? 53. Koliko ćeš imati kad vratiš kredit? Hoću 118. 118 sigurno. Ili ja ne smijem umutno ne vrati kredit. Ko će ga vratiti? Šta si rekao? Pa ne smijem umutno kredit ne vrati. Ko će ga vratiti? Ne smiješ umrijeti. Pa ne smijem, nema šanse da umrim. Kupio kuću danas, nakon 3. dan počeo pečenjaru. Nije bilo pečenjara ništa ovdje. Prvo napraviš u Bosni Kraljevu pečenjaru, pa onda ostalo. Jer bez pečenjara ne vredi kuća. Ali najbitnije što je pušnica. Šta ti ovdje ovo dolazi? A ovo je ovdje isto krušna peć. I to sam pravio skoro. Vidiš, to ima. Samo se ne koristi, nema mesa. Inače koristi vanju teći. Za što služi ovo? Pa za kruh, za picu, za sve živo što možeš praviti. Ima kapak se samo stavi s ove strane tu. Sam sve iz Bosne ovdje. Ti baš sve bosanske običaje prakticiraš? Sve. Ništa Kao ovo. da si u Bosni, jel tako? Pa isto, ja sam u Bosni tako i tako. Bio ovdje, bio onda, ja sam u Bosni. Čak ni jezik nisam naučio, nisam ti naučio jezika. Svaka čast. Ništa, znam par riječi, to je to za 15 godina, 16, koliko sam vam. Koliko ima da ste se doselili? Ovdje? Pa ima, ovdje smo 3 godine i tamo godina, 4 godine 5 smo skupa, 5 godina smo skupa. Kako žena i djeca došla ovdje. Tako je nekako otprilike kako si kupio. Kuća ima, imanje, tako. ima 4 godine, 3,5 godine, 3,5 godine. Sad sam sad uzeo ovo. Jel ima nešto da ti fali ovdje u Njemačkoj da nemaš što imaš u Bosni? Da mi fali? Ma da, tako ti neki običaj da nešto ne možeš Ništa mi ne fali, mogu sve. Sve kako. Kao da si u Bosni. Pa ja jesam u Bosni, kajem ti. Ja ovo ne fermam, ovo je vidiš. U Bosni kuća košta možda 30.000, 20-30.000 eura. Ova košta, sad kad bi se jedio sve, možda pol miliona. Kad bi ti mogao zamijeniti, sam je uzeo bubac i ovo ostavio. Mene kajem, Njemačka ne muče nimalo. A i ne planiram dugo. Jel imaš planu vraćati? Da se mene pita odmah ušu. Ne mora mala dica, kući za njima. Tu nam stiže gospođa, pa nije dosadno, nikad slivi. Gdje će biti s njim dosadno? Jel tebi kad je dosadno sa njim? Nije Bože. Sad dofatiš ko čovjek. Znači to na elektroniku radi? Elektronika, ima gore dizalca.
Vidiš, sve na šarafe, nigdje nema, ne znam vart. Ti si pravio ovu Da. elektroniku, jel? Ja, gore sam dizalicu kupio, ali ovo sam ja pravio sve. Aha, gore Vidiš, lanaca da imaju. ne znam, hoće se vidjeti na videu, ja mislim da hoće. Gore ima dizalca i imaju lanci koji čuvaju ovo, Koji drže sve. koji drže sve. Ej, tipe mesa, ono. Meso još, jel nije još su pojesti? Jesu, pretend, ali nek stoji. Prilično. Nema mjesta u hladnjaku. Osjeti se fin miris. Da je krme iz Bosne što valjalo, šta ću mu ja švapsku. Imaš i mesnicu, ti to odradiš, Da. sve znaš. Sve u mjesecu, kaj to pravi, više žena. Ja skupa. Dobro. Ali ona, znači, skupa radim Kaja je ona. inače vrhunski kuhar. Ona i mesar. I mesar. Mesar kuhar, ja. To je naslijedila od svog pokojnog oca. Da. Ali ja sam vrhunski za jest. Sad dignemo gore. Ti si za jest. Za jest. Evo sad dignemo gore. Evo, sad sam na zraku i ona sad polako. Kad čefne skiniješ jedan komad, kad paše i... Ne može u hladnjak sve stati. Ovo je zadnje što se ostalo. Nije još, imamo sad ovaj tjedan, pravit ćemo kobase još. Još malo kobasica ćemo praviti. Aha, praviš i to znači, kovasa. Sve, ma pri kraju već. Napravili smo puno, ali pri kraju ide. To je samo za mene. Samo radiš za sebe, ništa Ja, prodaje. ništa prodaje, ništa. Ništa, to je samo za moj duš. Ova jedna za drva, ova vama za djecu da se mogu igrati kad je kiša. I ova druga, ovo je žen za auto. Ima grva, ima ulje. Drva, ovo imam šporet donio iz Bosne. Viće kad došao u kuću gore. I šporet je došao za mnom. Baš pravio onaj šporet. Alfa. Alfa, ozbiljno. Ja, i on je došao za mnom. To moramo snimiti. Da. A ovo mi je ovako za taj dole krušnu peć, te grane, ne. A šta ovo za potpalo? Ne, to je te kad se u krušnu peć natrpamo ova drva, prejako bude temperatura 500-600. Onda ubacim ovi i mora nabiti do 300-350 stupnjeva i onda pečemo. A vamo su žena garaže. Evo sam ja sve sadio. Na etiketi piše bijelo grožđe, znaš, nacrtano kad ja posadim ono crno. Imamo sad malne i crno grožđe. Evo ovdje obrađivamo kad nije ladno. Tu ima i ova peć. Tu je peć, vidiš, ovo je njemačka peć. Imamo tu kazan. Ovaj kazan iz Bosne. To je od Zoka Grgić donio. Moj kolega jedan. Evo vidiš u njemu, baš iz Bosne kazan. Imamo 25-30 godina, možda ima i više, kaže on. On služi za ono... Za mast. Za mast. Ima ovaj, samo ovaj dubok, njemački, puno je dubok. I onda brže provrije, ali ovi njemački su samo za kuvat meso. Znaš, kad kuvaš mesa, teško ima čvarke napraviti. Aha, okej. Zato što je peć, on je jako dubok i onda uđe dole skroz i onda nemaš 10 centi. Brže provrije, onda čvarci hoće zagoriti. Či koliko vas ukupno ima? 3 djece i nas 2 Petar. Ja Ja 3. Moj Oza i Anto i Ruža su njezini. Ona je jedino žut. Ove, boga crno, ovaj švapče, a Ruža, ko zna čija je. Ona je najstarija, ona je Bosanka, a Anto je Švabo. Evo sad fasadu sam radio skoro. Sam. ovaj dio, jel? Da, ovaj je gore gotov. Sad je ovaj dosta sam napravio, ali pomogne mi Zoka Grga. Kaj je rođak, on mi dođe, pomogne finu maltu napraviti, da vuče. Rođak pomaže puno, a? Pa ja, on dođe, činom. On je isto majstor, jel? Majstor, da. Za građevinu. On je za sve, majstor stvarno. Ti si imao puno renoviranja, Unutra nisam imao ništa, kad si kupio kuću. unutra ništa, ovaj dio. To ništa nije bilo, sve je bilo samo okrećio. A stvarno ima dosta, jel? Ima fasada, velika mora fasada. Mogu ja raditi, ja ću to raditi, samo ne mogu skele staviti. Polako, koga je, ima vremena. Šta imaš u planu s ovom kućom? Imaš u planu renovirati skroz, pa možda prodati ili nešto tako? Ili... Pa mora mi prvo okolo fasadu napraviti. Dobro, to je I onda, skupo, ali da je u Njemačkoj. pa ja šta je. Pa skelu mi tražilo samo za ovaj dio tu i ova vamo strana, 1200 eura. Samo skelu da postavi. Ne od ozdo, odavde gore, terase. Znači to ide 2 reda. 1200 eura. A za sve, pa ako to 1200 eura vamo ćem tražiti, na 3-4 najmanje. Za sve. To I je više. samo skela, a gdje... Sam skela. A ruke da ne spominjem i ostalo. Što se tiče ruku, to možeš ti Sve ja. odraditi i rođak, jel? A ovaj tvoj neće, brate, ništa. Ivan. Aha, Dobro, on nije, on ne pomaže, jel? on kuva, on će praviti jest, kaže.
Dobar, Ivan, ovaj. Gdje mi reci inače ovdje u ovom mjestu, je li ima još naših ljudi? Ima još, evo blizu mene ima još 2 familije. To su iz Jajca. Jajca isto, da. Svi imamo kuće. Tu u ovom mjestu, znači... Ima nas 3 Jajčana. Ima i kokoš. Gdje mi rekao Dživine, šta držiš? Samo kokoš. Samo kokoš. Nemam šta drugo, ne mogu. Kad idem dole kuću, onda ko će ranti. A, to je problem. Pa idemo svi dole skupa. Samo će to problem, inače Da. bi jel držao još... Ima dole krmar, ima svinjac. 2 svinjca ranije bi ja krmar, da ne mreš. Ko će? Kad dođem s godišnjeg, sam pokupim jaja. Imam ih sad 9 komada. I orur, pa sklizao je tuda. Da li bilo snijeg ovdje? Ha? Da li bilo snijeg? Bilo 30 centi, kažu. Bilo je, jel? Ja. Od kapije, ova kuća ovako, ovo sve komplet i ovo gore. Sa okućnicom, sa svime, sa kućom i to. Financija žena drži. To je da vraćaš kredit. Moje da vraćam do 100, ko sam, 108, jel? Pa ja. Ti si izračunao, ali do 108. Pa do 108 trebam da isplatim. Tamo će mi djeca u penziju. I super. To je ovdje do ove... Kako zagrađeno, beton gore sve. Sve ograđeno. Ali je stvarno ovo je rijetko da ima netko ovako, ali da ovoliko dvorište i... Ne znam da ima iko da sad, ne znam, ima ljudi koji imaju više puno, ali možda dvorište veliko, ali treba i laga, treba. Reci mi dole, ovo solarni, to nije tvoja. Nije, dotle moje. Dotle je tvoja. Ja. Onaj čošak ovako kod nosi pušnice imam. Si razmišljao ti o solarnoj energiji? Pa htio sam ja odande skin sebi, oni 7-8 komada, ne daju je. Primijete me, ti ja noći skin sebi, ne treba sve, ja red, baš skinem. Pa da stavim na pušnicu, ali ne daju dušmani. Odmah znaju da bi skinuo ja, nema kod drugi. A vi kako blizu, moj skin sa zemlje skin komplet. Bilo bi baš ono dobro. Pa super, evo sad na pušnicu pribače i imam vamo sve, ne mreš. Koje godine si došao ti prvi put u Njemačku? 2010. sam ja već bio u Njemačkoj. Frankfurt, Minhen, Bad Wildungen, Hannover. Nema gdje nisam bio. Fulda. Sve sam obišao. I znači, perfektno ne pričaš njemački. Perfekt ne pričam. Ma ne da se njemački. Ali teško ga je naučiti, jel tako, kad se i ne družiš sa Njemcima, već radiš s Da, našim ljudima. prije par godina sam radio. Nemaš ni potrebe, jel da? Prije par godina sam radio, samo naši bilo, nije bilo Švaba. A sad, evo, 5 godina sam u firmi, sve Švabe, nema naši. I opet isto, ja ne znam, do mene ili do njemačkog. Pa ja sa Švabe sve u firmi, nikoga, nema stranaca. I opet isto. 2010. ti su, znači 16 godina sad. Pa ja. Možeš reći. Ono sam išao, dolazio, pa vraćao se, pa. Za 16 godina ti Njemci nisu mogli naučiti pričati naš jezik. Pa kad su smotani. Jel radite oboje? Žena i ti, Ja radim ona 4 sata. ona kao mini job. Ja, ja radim 8. Kako? Bauštela. Kako zdravlje? Dobro je. To na baušteli znaju ljudi na zdravlje se požaliti u 50. Pa eto, 4 operacije sam imao, pa eto, znaš koliko odmah. Kažeš, dobro je, pa 4 operacije. Pa prošlo je sve, dobro je. 2 put stomak, ruku, nos. 4 operacije sam imao već ovdje. Ali sam i ogulio za osiguranje. Odem, on zakrpaju, budem 2 mjeseca na bolovanju i tači, drugačije ne more. Ne mogu ja... Nije težak posao radim i onda od tereta sve. Štemanje, sad sam 2 mjeseca štemu. Pa kako je, hoće se moći nastaviti tako još koliko dugo? Dok ne mogne, kad ne mogne, pravo moja Bosna, moje jajče. Ne bi ja ovo imao što imam da pijem kavu. Ne bi imao tu. Kako rakica, koliko radi? Rakica je otišla prije 4 godine. Ne konzumira? Ne pijem. Evo vidiš, ovdje. Sad meso kad skinem, onda stavim ovdje kobasavu. Pošto su ove tanke bile prije gotove, Ovo ti je ostava kao neka? ma ja to ostava za stvari. Evo vidiš, sad ovdje ja to stavim. Vidiš onda, pa ja. Vidiš, to je. Ovo baš miriši. Baš miriši. Vidi ovo. Ovo sad ide gore u kuću. Da probamo. Gdje mi reći sad koliko imaš prostorija u ovoj kući? Ima i evo. Ovdje svako ima svoje sobe, jel? Gore imamo 6 spavačih soba i svaki kat ima kupatlo svoje. 4 kupatla ovdje,
I taj WC vanjski, 5. Vanjski WC, kako? Pa ja, ovdje WC imam van. To stvarno kao u Bosni. Pa ja, evo, vanjski WC, samo što nije čučevac, evo ovako ima. Ma ja, taj ima. A vama je ova mjeseca što radimo kad je meso. Ovdje isto, moja radnja malo. To je ovako imam ove. Điđi miđi. Kao neki labirint. Vidiš ti, điđi miđi. Nas mašine za oštac, noževe za motorku, za... Ovo je za puru praviti. Najsavremeniji. Vidiš, na bušilcu ide, stavi bušilcu i... Inače ovdje oštim noževe i to. To je ovako moja za ovo, samo za moje potrebe. Ovo je kao neka alatnica. Ma ja, samo da. Fino, toplo, ne moram se misliti tuš kabina, WC, šolja, sve. To je ovako kad ljeti, to je moja kupatla. Koliko se neko kupatila da imaš? 4 gore, 1, 2, 3, 4. 4 kupatla? Ja, ovdje je veša raj. To žena mašine njezne. A vamo je mašine, ovi peći za grijanje i za... Ima i ova na ulje i na drva šporet. Ima i ova na drva, ali to sad ne koristi. Ovo je na ulje sad treba. Ja, na ulje, da. A ovdje budu bačve. Gdje nabavljaš drva u Njemačkoj? Od prijatelja, radnog kolege. Ja svaka je po 2000 litara. Kako cipaš, jer imaš onaj... Kroz to creva ide. Kod crijeva. Vidiš, imam dole još pola bačvi. Kako ga je stavilo vodu unutra? Moralo se nekako dijelova, pa sad sam A-a. to napravilo. Nije. Pa nije moglo ući kroz ovaj otvor. Nije bilo zida tamo. Aha. Bace prirodno zazidaju. Aha, da. Zazidaju. Što će povoljnije za grijanje? Pa najbolje je perlit. A perlit sad skupo. Pelet je najbolji. A ovo je prostorija za... evo vidiš, tu kad je zima, tu je sve. Tu su lonci, tanjirače, bačve, sve tu, salata. Evo smo sad Zoka Grga pravio. Vidiš, majstera. Da, ovo je bubanj od onoga sušilce. Crkla sušilca i onda smo napravili. To je ajvar, paprike. To su šljive kuvane. Evo ovdje ima. Isto sad ja vamo kad ima više sad, pošto smo skilni. Vidiš, ovdje klima radi sve. Kad skineš recimo iz pušnice, staviš tu i natrebaš jednu temperaturu, pošto onda nije velik prostor. Iz pušnice meso doneseš ovdje hlad? Da. Zašto to radiš? Ne razumijem. Pa da sazrije meso. Da još bude bolje, Da sazrije. Debele pečenice ne mogu sazriti u pušnicu mene. Ne mogu nigdje. Znaš, one se suše, ili kobasice, recimo kobasice sušimo, ja pravim 7 dimova, primjer. I onda sa 7 dimova ostavim na drugu stranu pušnice još jedno 20 dana i onda pribacim tu. Onda kobasice budu top. I tu gore imaš klimu, je li tako? Da. Ja vidim sad je ovdje oko 8, da. To je previše toplo sad za te kobase. To moraš malo razlatiti da onda upališ klimu gore, tako? Klimu, da upališ i onda ona... Razladi na koliko otprilike treba biti? Pa, najbolje 2-3 tamo, kako ja uvijek. Da, koliko nule. Koliko dugo moraš držati? Pa ne moraš, upališ je par dana, bude meni ovako i onda do kraja čisto sve bude super. Kako su to vrata da vidim, to je baš nešto... Ovo su blindirane. Blindirana? Eto, debela vidiš, tu kad zatvoriš, nema zraka, nema ništa. A i brže se hladi, tako? Ma ja, vidiš. Evo vidiš ti sad to. U Jajcu, u Bistrici, ali imaš neku kuću ti je svoju? Imamo ja i žena. Mislim moja dole, nije žena. Dole sam. Dole moja. Imamo. Ali je manja nego ova, tako? 12 sa 10. I 2 sprata. Duplo manja. Po duplo manje, ali puno draža. Ne možeš se poslom porediti ništa za mene. Ništa. Džaba ovo sve, ja kažem ovdje, ovo za mene nije, ja za bolje živim ovdje, ja sam bio u Bosni, živio sam. Ali, da Bosna, sad njom se da niko porediti. Niko. Život je dole, onako, Ma, gdje si rođen tu... samo budala može zaboraviti gdje je rođen. Kako se nije moglo dole opstati u Bosni? Pa ja sam išao na Aluminijku. Zbog čega si Bio na Aluminijku kad sam trebao doći vamo. Dobro. Tamo na tvornica Feluga. Nije problem, ja ću raditi na peći.
Hajde primi odmah da ne moram ići. Kaže, zvaćemo te. I nikad me nisi pozvao. A te mi reci sad šta je bolje, možda bolje što si došao sad gledajući iz ove perspektive. Financijski je bolje ovdje. Bolje financijski, ali emotivno umiriš Kad- za poslom. Pa vid mi brade, bilio sam kao jarac za 3 godine 4. A taki momak bio. Jebem ti Njemačku. Vratit se ja u svoju Bosnu, pa makar... Svi kažu, kako se ne vratiš, pa ne mora djeca da idu u školu. Kaže, neće da se vrati. Ajde da sam ja sam, ja bi se vratio isti moment. Sad sa djecom, sad sa ženom. On svi rade, ne možeš ništa. Dole nemaš osiguranja, nemaš niki čašak. Pa to sam htio pitati isto. Jedan od problema u Bosni i Hercegovini je zdravstvo. Je li ovdje zdravstvo bolje puno? 100 puta. Evo, ja sam tražio za CT jetre. Na primjer, Termin. Ošli smo danas kod doktora, ja i žena, rekla žena me boli tamo mama. Za 20 dana dobio sam termin za CT jetre. Za glavu, termin. CT glave, sve komplet. Za 7 dana sam dobio termin. A pitaj koliko se radi u Bosni, traži se termin, ne daj Bože, za jetru ili za glavu. To godinama traje. A to je problem u Bosni, korupcija. Da. Oj, majko, ma kradu na Božju kišu kad god stignu. Kad dođem ja u Bosnu, ja inako nisam nikad bolestan. I što me boli, ja prešutim. Dok se ne vratim ovdje, čim dođem, ostavim stvari za auta, odmah na hitnu. Žena vozme, boli me to i to. Ovdje ne plaćam ništa. Ovdje ništa ne plaćam. Jedno lijekove plaćaš, ovdje neke, ali ne plaćam sve. Imam astmu i onda Kako je, imaš problema s astmom ovdje, kako, jel ti klima odgovara ovdje? Ne valja klima ovdje pogana. Bolje ti paše u jajca. 100 puta. Sad, je li to zbog astme ili zato što ti voliš jajce? Pa ja mislim, obo dvoje. Astma je astma, jajce, jajce. Pa vidiš sad recimo, pogledajte, čovječe. Meni miriši na Bosnu. Imam gore još jedan sprat i potkruge. Ovo je vam sad. Ovo je srednji kat. Da, tu živimo trenutno. A? A svaka sva? Ovako su svako. Aha, sva su gore. Ovdje sam ovo dole manje bilo. Pa dole nema tuš kabine. Ovo je baš ovako. Evo ovdje, tu nam je dnevni boravak. Evo vidiš, to će ta alfa bosanska. Ovo si iz Bosne donio. A, Što govorio? da. Pravo ono. Evo vidiš, to je sve naše domaći. On se boje kamere, ko? Šta si alergičan na kameru? Čemu ti služi sad ovo, pošto imaš grijanje, imaš, jel... To je za moju dušu. To je samo za dušu, znaš? Za dušu i kad otvoriš, naložim ga, sad ima baterije, možda gori još, nismo ugasli. Ugasi, prevruće bude. U suštini ništa ne kuhaš, jel tako na njemu? Pa kad hoću ovako, ali kruh, najviše kruh pečemo. Stara naprave, ja pečem. Domaći se. Domaći, da. To je moj najveći mjesar. Šta ti zanimljivo? Hoćeš ti kad narasteš biti kao tata? Neko ti. On će biti kamerman, neće on bauštel. Što kažeš, imaš mašinu, ali u mašinu ne vjeriš? Ne vjerujem, ja nikad mašinom ne držim. To žena kad ovako, ali ja... Anto, makni ruke. Ti kad tu održeš nožem, a ja. Ovdje mi brada. Miću, probaj. Ti će u sifu. Ovo ću jedan komad ljiva. Osjeti se malo kao luk, miris, je li to nekako... Moramo staviti bijele luk unutra. Kako radiš? U Bosni nikad ne stavim bijelu luk, ovdje moramo. Drugačije svinje. Drugačije mesa. Da se ne osjeti na onaj miris brašna i toga. Nije drugačije ovdje. Ovdje je glavni šef. Ipak glavni šef je ovo, znači Katarina. Ona je glavna. A ja jem. Ona viš, ajva, paprika, sve. To je ono dole malo pre što smo vidjeli. Evo tu je sve. A